Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita diberi kekuatan, kesehatan untuk dapat melaksanakan kegiatan tadarus Al-Qur'an pada hari ini. Salawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sebagai pemimpin besar umat sampai akhir zaman. Baiklah, mande-mande, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, kita lanjutkan tadarus kita pada pada pagi hari ini, juz 12, halaman 222. Untuk selanjutnya saya perserahkan kepada Pak Erman untuk memimpin kegiatan ini. Silakan Pak Erman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kita buka Bunda Neti, kita langsung saja ke tadarusnya, baca dari Al-Fatihah dan juz 12 halaman Al-Quran 222. Kali ini karena sudah berapa kali saya tidak ikut baca, ini saya yang pertama, yang nanti lanjutkan Bunda Neti, Bunda Tati, Bu Yasnidar sama Andong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa musta'udaha. Kullum fi kitabim mubin. Wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma' وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه
ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. Hilang gangguan sinyal, Pak. Ya. Sinyal Mae kurang bagus, hilang-hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tinggal dua baris. Wadha'iqum bihi صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين وإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وهبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن
qablihi kitabu Musa wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi minal ahzabi fannar maw'iduhu fala taku fi miryatin minhu innahul haqqu min rabbika walakinna aktsaran nasi la yu'minun wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba ulaika yuraduna 'ala rabbihim wa yaqulul ashhadu haula'i alladhina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi 'ala dhalimin alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ard wa ma kana lahum min dunillah wa ma kana lahum min dunillahi min awliya yudha'afu lahumul adzab ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yubsirun ulaika alladhina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun la jarama annahum fil akhirati humul akhsarun innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat Wa amilu saja. innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa ahbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun masalul fariqaini kal a'ma wal asimmi wal basiri was sami' hal yastawiyani masala afala tadhakkarun walaqad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum adzaba yaumin alim faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka
اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بني من ربي وآتاني رحمة من عنده فأميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن تردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون.
Wa uhiya ila Nuhin annahu lan yu'mina min qaumik illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun. Wa yasna'ul fulk wa kullama marra alaihi mala'um min Tidak panjang Bunda. Telahnya nggak panjang. Telahnya tidak panjang karena alifnya ada harakatnya. Malaum wa kullama marra alaihi mala'um min qaumihi sahiru min qala in tasharu minna fa inna nasharu minkum kama tasharun fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim hatta idza jaa amruna wa farat tanur qulna ya fiha itu nggak boleh berhenti total Bunda ya, soalnya kopnya wakaf. waqarat tanuru qulna ya fiha min kulli zawjain Min kullin dengung tanwin ulam. min kulli zawjin isnain Zaujai bukan zauji. Zaujaini min kulli zawjain isnaini wa ahlaka illa man syabaqa alaihi qawlu wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil wa qala irkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha. ya, kalau itu kan ada tulisan imalah di bawah ya Mande ya, bacanya majreha bukan majroha ya, seperti yang tertulis ya, tapi dimiringkan ke majreha wa mursaha ya. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim wa hiya tajri bihim fi maujin kajibal wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'dhili ya bunayya yarkab ma'an. Bunda jangan yarkab ya, langsung ke mim yarkam ma'ana. Tuh ini kamu untuk kalau riben kalau nggak salah itu ya. Fi ma'dhili ya bunayya yarkab ma'ana. Jangan yarkab tapi yarkam ya, ya-nya panjang. Fi ma'zili ya panjang ya-nya. Fi ma'zili ya bun fi ma'zili ya bunayyar
yarkam ma'ana Ya, wala coba ulang dari ya bunai, langsungkan Bunda. Ya bunai yarkam ma'ana wala. ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma' qala la asima yawma min amrillahi illa marrahim. Nggak boleh panjang himnya. Illa marrahim. Ya, nggak ada tanda Iya. panjang him. Qala la asima yawma min amrillahi illa marrahim. Ya. Wahala bainahuma mauju fakana minal muqraqin. Waqila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma' wa qudiyal amru wastawat alal judi wa qila bu'dal qaumil zalimin. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna ibni min Li. inna ibni min ahli wa inna wa'daka Nggak panjang doang. Wa inna wa'daka wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Allahumma arhamna bil Quran. Untuk bahasa selanjutnya Nina Hermina, Desmi Roza, Zurniati dan Ibu Syarifah. Silakan Nina. Qala ya Nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salihin fala tas'alni ma laysa lak bihi ilm inni a'idhuka an takuna minal jahilin. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akun minal khasirin. Qila ya Nuhu ihbit bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'aka wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna azabun alim. minna, panjangkan nanya Nina. Ulang aja dari tumma ya Mas. Thumma yamassuhum minna azabun alim. Ya Nizar? Ya, terus. Bukan suara dari mana? Anba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal 'aqibata lil muttaqin. Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh
in antum illa muftarun. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala alladhi fatarani afala ta'qilun. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midraran wa baridkum wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Qalu ya Hud ma ji'tana bibayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlik wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlika wa ma nahnu laka bimu'minin. In naqulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Qala inni ushridullaha washhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Min dunihi faqiduni jami'an summa la tunzirun. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhizun ma min dabbatin illa huwa akhizun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Fa in tawallaw faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum wa la tadurrunahu syai'a inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Walamma jaa amruna najjayna hudan wallazina amanu ma'ahu birahmah والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جهدوا بآيات ربهم وعصوا رسله taba'u amra kulli jabbarin anid wa utbi'u fi hazihi dunya natau wa yawmal qiyamah ala inna adan kafaru rabbahum ala bu'dal li'adin qawmi Hud wa ila samuda akhahum salihah
Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu summa tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Qalu ya Salihu qad kunta fina marjun wa qabla itu dengung Borozah marjuang qabla hadha ulang tadi qad kunta fina qad kunta fina marjuwan qabla hadza atanhana an na'budu ma ya'budu abauna. Tanda dari ma ya'budu aba Ma ya'budu abauna wa innana lafi syakkin mimma tad'una ilaihi murib. Qala ya qawmi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmatan faman yansuruni minallahi in asaytuh fama tazidunani ghayra takhsir. Wa ya qawmi hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadharuha ta'kul fi ardillah فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه
والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. Ibu Syarifah, dibuka mic-nya dibuka. قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز. Alidu, jadi A-nya 2 Bu. Oke. قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر Jabi, bukan jibi tapi jabi. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم
halimun awwatum munib. Awahum, bukan tum. Awahum munib. Oh. Inna Ibrahim lahalimun Ya, salah memanjangkannya, bukan ha yang panjang tapi lillah halimun. Inna Ibrahim lahalimun. Salah. Jangan ha yang dipanjangkan tapi linya la halimun. Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Ya Ibrahim a'rid an hadza. Astagfirullah. Ya Ibrahim a'rid an hadza innahu qad jaa'a amru rabbik wa innahum atihim azabun ghairu mardud. Walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim zar'an wa qala hadha yawmun 'asib. Wa qala hadza, dzanya panjang. Coba ulang dari wa qala. Wa qala hadha yawmun 'asib. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بنات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد Rajulun. Alaysa minkum rajulun rasyid. Qalu laqad alimta ma panjang. Qalu panjangkan lunya. Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqqa wa innaka lata'lamu ma nurid. Qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Ila ruknin. Oke, hamas ya Pak. Aw awi ila ruknin syadid. Qalu ya Lutu inna rusulu rabbika lan yasilu ilaika fa asri bi ahlika bi qid'in minal laili wa la yaltafit minkum ahad wala yaltafit yaltafit minkum ahadun illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahumus sabh alaysa bukan sab tapi subh. Inna maw'idahumus subh alaysa subhu biqarib. Allahumma arhamna bil Quran. Ini sedikit saran untuk Bu Syarifah, jangan buru-buru. Bacanya sudah bagus, tapi karena buru-buru jadi salah-salah gitu. Ya, baru Pak. Banyak gemeteran. Oke. Karena sudah jam 8 kurang 10, Bu Tati yang lanjut ya Bu Tati. Saya mau off Jangan saya lah Pak. Desmiroza lanjut. Panggil atau saya panggil nanti setelah itu baru Desmiroza yang lanjutkan.
Selanjutnya Ibu Dela, Ibu Wina, Sasni sama Ibu Ardelina ya. Oke, lanjut Ibu Dela, setelah itu Ibu Wina, Sasni dan Ibu Ardalena. Nanti setelah itu Desbroza yang lanjut sama Ibu Doniati. Oke, saya maaf mau live dulu, ada acara Zoom lain. Ya, baik. Salam. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyataha Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha Ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijarah wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin musawwamatan inda rabbik wa ma hiya minaz zalimina biba'id wa ila madyana akhahum syu'aibah qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh wala tanqusul mikyala wal mizana inni arakum bi khairin wa inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum azaba yaumin muhit wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qisti wa la tabkhasun nas wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'saw fil ardi mufsidin baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wa ma ana 'alaikum hafiz qalu ya syu'aibu asolatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna ma ya'budu abauna au an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rasyid Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa razaqani minhu rizqan hasanan wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa islaha mastata' wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib.
Ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi ayyusibakum mislu ma asaba qauma nuhin au qauma hudin au qauma sholih wa ma qaumu lutim minkum biba'id wastaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi inna rabbi rahimu. Kenapa? Ya, terus Bu. Inna rabbi rahimu wadud. Qalu ya Su'aibu ma naftahu kasiram mimma taqulu wa inna lanaraka fi Panjangkan nanya wa inna lanara mimma taqulu wa inna lanaraka fina dha'ifa walaula rahtuka la rajamnak. terusin ya Bu. Ibu diterusin wakaf gitu ya. Ya. Walaula rahtuka la Tunya nggak panjang. Walaula rahtuka la tunya nggak panjang Bu. Coba ulang balik Bu. walaula rahtuka la rajamnaka wa ma Panjang. La rajamnaka wa ma. Oh iya. Walaula rahtuka la rajamnaka wa ma anta alaina bi'aziz. Qala ya qaumi arahti a'azzu alaikum minallah wattakhadtamuhu Akhlaztumuhu. Dhamma tanya. tamuhu Ibu, tumu bukan tamu ya. Oh ya. Wattakhadtumuhu wara'akum zihriya inna rabbi bima ta'maluna muhita wa ya qaumi malu alama wa ya qaumi malu ala makanatikum inni amil sawfa ta'lamuna man ya'tihi azabun yuhzihi wa man huwa kadib wartaqibu inni ma'akum raqib walamma jaa amruna najjayna Syu'aiban wallazina amanu ma'ah wallazina amanu ma'ahu birahmatim minna wa akhadatil lazina zalamus syayhatu fa asbahu fi diyarihim
asbahu fi dia Bu, ketinggalan fa-nya. Jangan dari as, fa, as. fa'asbahu fi diyarihim jasimin ka'allam yagnau fiha ala bu'dal limadayana kama ba'idat samud walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa malaihi fattaba'u amra fir'aun wa ma amru fir'auna birasid yaqadamu qawmahu yawmal qiyamati fa'awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yawmal qiyamah bi'sal rifdul mawfud dzalika min amba'il qura naqussuhu 'alaika minha qa'imun wa hasid wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum fama aghnat anhum alihatahum فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين
الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. Fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghayra manqus. Walaqad atayna Musal kitaba fakhtulifa fihi walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi syakkim minhu murib. Wa inna kullan lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Innahu bima ta'maluna basir. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun naru wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Wa aqimis salata fil nahar. Ya. Tarafayin nahar. Ya. Wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafam minal lail. Innal hasanati yudhibanas sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyati yanhaun. Ya, U-nya nggak panjang ya Bu, karena waw-nya tidak mati. Ya. Ulang lagi Bu. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyati yanhauna anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum
واتبع الذين ظلموا ما أسرفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. Allahumma arhamna bil Quran. Untuk pembaca selanjutnya kita mintakan kepada Mande Neti, terus kepada Mande Tati dan Ibu Yasnidar, serta selanjutnya Ibu Nina Ermina. Silakan. Udah nggak ada kayaknya Bu Ade orangnya. Yang lain aja yang habis Ibu tadi siapa? Yang pertama? Mande Tati. Oke. Maaf saya nggak ini tadi, nggak mood. Ada Bunda Neti. Ada, saya ada ini. Duduk. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadaka waja'aka fi hadhil haqqu wa man'idatum wa mau Bunda ya, wa mau bukan waman. waja'aka fi hadhil haqqu wa mau'idatun wa dzikra lil mu'minin. Maaf. Wa qul lil ladzina la yu'minuna malu ala makanatikum inna amilun wantadhiru inna muntadhirun walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amra kulluh wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal 'alaihi wa ma rabbuka watawak Bunda, bukan watarak ya, tapi watawakal. Coba ulang dari fa'bud wa tawakkal 'alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra
Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل Coba ulang dari hadzal Quran. Soalnya wakaf shalah itu lebih bagus diterusin daripada berhenti ya. Coba ulang dari hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Masya Allah. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان inna syaitana lil insa Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadithi wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub kama atammaha 'ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq. Inna rabbaka alimun hakim. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Tulis tasdid lamnya. Ulang aja dari wa ikhwatihi. Wa ikhwatihi. Enggak panjang, mana? Bunda tadi. Wa ikhwatihi ayatul lisailin. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبح Udah berhenti wakaf qala. Nggak ada di situ. Nggak ada ya, berbeda. Ya.
wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalim mubin. Uqtulu Yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman solihin. Qala qailum minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil hubbi fi ghayabatil jubbi yaltaqithu fi ghayabatil hubbi nanti jim itu ya. jub Ya. fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'dus sayara. Saya. Ya, saya tasdid. Ya, boleh ulang dari yaltaqit juga boleh. Yaltaqit yaltaqitahu ba'dus sayyarati in kuntum fa'ilin. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa ya. Tunggu Bunda ya. Bunda ya. La ta'manna itu ada ismam tulisannya, itu namanya bacaan urip gitu. Jadi kita memonyongkan mulut. La ta'manna. Jadi memonyongkan mulut itu namanya bacaan urip yang ada tertulis di bawahnya, itu bacanya agak berbeda dikit. Bacaannya tetap cuma kita memonyongkan mulut. Paham Ya, tapi bahasa kurang ya. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun arsilhu ma'ana Ghadai dal ya. Ghadai yarta'. Arsilhu ma'ana dayyarta wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Qala inni la yahzunani Saya zununi, bukan zunani, tapi zununi. Ya, Qala inni la yahzununi an tadhhabu bih wa akhafu an ya'kulahu dhi'ba wa antum anhu ghafilun. Dhi'bu ya. Bande tadi Bande bacanya dhi'ba tapi dhi'bu ya. Oke. Wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Qalu la in akaluhu dhi'bu akala bukan akalahu dhi'bu. Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun. Ya. Siapa lagi? Oh, sorry. Barusan buka kamera ditutup ya. Buka mic-nya Bu Desmi Roza. Siapa lagi? TIY nggak ada ya? Ada nggak? Nggak ada, kayaknya dilangkah aja deh. Siapa lagi habis? Oh, Bu Orniati aja dulu. Kayaknya Bu Orniati belum deh. Baru datang kayak. Silakan.
Boleh Bu Warniati aja, habis itu Bu Nina. Gak apa-apa. Ya. Terima kasih Bu. Walamma dhabu bihi wa ajma'u an yaj'alu fi ghayabatil jub wa auhayna ilayhi latunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun wa ja'u abahum U-nya panjang ini War. Waja'u, U-nya panjangnya 4 harkat. wa ja'u abahum ghisya'an yabkun qalu ya abana inna zahabna nastabiqu. Nggak boleh tabiku, berhenti. Inna zahabna nastabiqu wa tarakna Uniwar. U-nya kan nggak panjang ya. Kalau tadi berhenti dimatikan, nggak boleh berhenti mas tabiku tadi ya seharusnya ya. Ulang lagi dari inna, teruskan tapi ku-nya tidak panjang. Inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa'akalah inda mata'ina fa'akalahu dhi'bu wa ma anta bimu'minin lana. Bu-nya itu nggak panjang, nggak boleh tertahan ya. Fa'akalahu dhi'bu wa ma, nggak boleh tertahan di bu-nya karena bu-nya tidak ada tanda panjang di situ. Ya, ulangnya dari fa'akalahu dhi'bu wa ma. Fa'akalahu dhi'bu wa ma. Fa'akalahu dhi'bu wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Wa ja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Ya, danya nggak panjang, nggak boleh tertahan. Ulang balik nih. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا ya panjang. Kuni Warniati ya-nya panjang. Wajah. Suaranya. Iya, hilang jauh sinyalnya kali itu. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Wa ja'at sayyaratun fa arsalu Sayyar panjang nih War. Sayyaratu iyanya dipanjangkan. Wa ja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa لا دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأثروا بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بحث درجات Darahim ma'dudah.
وشروه بثمن Manya nggak panjang, hati-hati loh, nggak ada tanda panjang di ma. Wa syarau bi thamanim bakhsin darahima ma'dudah. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة Lagi. Darahima ma', mimnya yang dua bukan hanya yang dua. وشروه بثمن بخس Manya nggak panjang. Suni Warniati jangan cepat-cepat. Ma-nya itu tak ada panjang ya. Wa syarau bi thamanim وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته nggak ada liam, lim langsung ya, alifnya nggak ada harakatnya, langsung lim. ya betul. الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. Bukan za yang panjang tapi hu-nya. Au nattakhidahu walada. أن ينفعنا أو Fa'nya di bawah boleh tak tahan, jangan ayam fana, fa'nya nggak panjang, ayam fa'ana au nattakhidahu walada. ينفعنا أو أستغفرullah. أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في Uni Warniati jangan terlalu cepat-cepat lah, tasdidnya nggak ke bawah. Wa kadzalika makkanna, ditahan ada tasdidnya. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. Di panjang disnya, ulang lagi dari walinu'allimahu min ta'wilil ahadis wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aksaran nasi la ya'lamun. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن
قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. Allahumma arhamna bil Quran. Untuk selanjutnya Desmi Roza, itu satu halaman. Belum tuh, Bu. Belum ya? Belum. Oh ya, Mandetati, kemudian Desmi Roza, selanjutnya Ibu Zurniati dan Ibu Dela. Setengah halaman saja. Mandetati. Setengah halaman ya. Bismillah. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilayhinna wa a'tadat lahunna muttaka'a wa a'tadat lahunna muttaka'a wa atat kulla wahidah Nina, matikan mic-nya Nina. Ya, Tadi udah wa atat kulla wahidim minhunna sikina wa qalat ikhruj alayhin falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadha basara in hadha illa malakun karim. Qalat fadhalikunna alladhi lumtunnani fihi walaqad rawattuhu an nafsihi wasta'sam wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjanan wa illam yaf'al ma amuruhu la
yusjananna wa la yakuna minas sagirin. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhin wa akum minal jahilin. Silakan yang udah setengah itu? Ya. Ya. Oke. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun innahu huwas sami'ul alim. Summa badalahum min ba'di ma ra'awul ayati la yasjununahu hatta hin. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Qala ahaduhuma inni arani siru hamra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si hubra. Mubza. Dari qala ahaduhuma terus ya. Inni Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si hubzan ta'kulu at-tayru min nabbi'na ta'wilihi inna naraka minal muhsinin. Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Dzalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه
Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allahumma arhamna bil Quran. Untuk pembacaan selanjutnya Ibu Dela, Ibu Ardalena, dan Ibu Warniati yang terakhir. Silakan Ibu Dela. Ya sahibayis sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa ammal akharu fayuslabu fata'kulut tayru min ra'sih Qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan wa qala lil ladzi dhanna annahu najim minhu mazkurni inda rabbik fa'ansahu syaitanu zikra rabbihi falabisa fis sijni bid'a sinin wa qala al maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijaf ulang itu. Ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Ya, banyak wa ukhra yabisat. Wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Qalu atqatu ahlam wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin wa qala allazi naja minhuma dakmatin ana unabbiukum bita'wilihi fa arsilun Siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisatin la'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Qala nazra'una Qala tazra'una sab'a sinina da'aba Qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama khasattum fadharuhu fi qulihi illa qalilan mimma ta'kulun thumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un sidadun
yadhkurna ma qaddamtum lahunna illa qalilam mimma tuhsinun. Tutup Bu Warniati. Buka mic-nya Uni Warniati. Buka mic-nya, sambung Ustazah halaman lagi. Summa yati min ba'di dzalika amun yughasun nasu wa fihi ya'sirun. فقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النساء التي قطعن أيديهن. Fas'alhu ma balun niswatil lati. Coba ulang lihat dari fas'alhuma. Fas'alhu ma balun niswatil lati La panjang lanya, lati panjang. Fas'alhu ma balun niswatil lati. Bukan nisa loh, niswatilati. Fas'alhu ma balun niswatilati qata'na aydiyahun. Inna rabbi bikaidihinna alim. Qala ma khadbukunna idh rawatunna Yusuf idh rawatunna Yusuf Niwar idh rawatunna Yusuf an nafsi qulna hasha lillahi. Qulna hanya yang panjang, bukan nanya. Qulna hasha lillahi ma alimna Uni Warniati jangan terlalu cepat-cepat. Lillah panjang lahnya. Ulang lagi nih War. Qulna hasha lillahi ma alimna alaihi min su. Qalat imratul azizil ana hassasa. Ulang dari A-nya nggak panjang. Qalat imra'atu azizil ana. War, jangan tinggal hurufnya ya. Qalat imra'atul azizil ana hasal haqq. Qalat imra'atul azizil ana khassasal haqq. Ya, ulang lagi deh. Al-ana hasal haqqu ana rawattuhu an nafsi. Ulang dari al-ana. Al-ana khassasal haqqu ana rawattuhu an nafsi. Ulang ulang dari ana ra. Ana rawadatuhu. Wadat bukan wadat loh. Ana rawattuhu langsung masuk ke ta ya, ditekan ke ta. Dalnya nggak ada. Ana rawattuhu an nafsi. Ya, terus. Ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin.
ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. صدق Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai kita membacakan juz 12. Itu waktu kita serahkan kembali kepada Bunda Mandeneti. Pada Mandeneti kami silakan. Kita sudah menyelesaikan juz 13, juz 12 ya ibu-ibu dan mandi semuanya. Marilah kita pakai apa ya? Tutup Doa khitmil Quran. Doa khitmil Quran. Ya, doa khitmil Quran. Silakan. Bu. Zurniati ya? Siapa yang baca? Barang aja lah. Zurniati ya? Ya. Zurniati ya? Ya. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna min فنسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Silakan, ada yang mau bacakan artinya? Nggak ada yang palsu. Ibu, nggak ada yang apa? Kita apa aja? Kita tutup aja lagi ya. Baiklah, ibu-ibu semuanya, terima kasih atas kebersamaannya. Semoga kebersamaan ini kita lanjutkan istiqomah kita dengan tadarus Al-Quran ini. Semoga setiap huruf yang kita baca memberikan pahala untuk kita semua dan kita